hakuosha nawo nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atumbanji munyunza yejima mwakayijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwakayitanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Tralenuma zukuma tunge jima tralenu o tralenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu tralenu o tralenu o tralenu. Tentamen alunda mzanga lumifikuda lelo kuduwa na chengi hampepela chitoishi kubakula mkanda wa Nzambi chudizi mana mkanda wa Nzambi ashikijanga kuwa mwinu mwifikuda lelo chinshikenu haluihu lwasweja kutohana nkashi luihu lwasweja kulema kudi muntu wejima udina kumona chaino mpinji ni antu ejima anakubula kumona mukaikano kejima luihu lolelu tunakuosha netu indi muntu watera kuira chumanyi kulonda amwamwini indi muntu watera kuira chumanyi kulonda amwamwini chuma cha kusambila muntu wejima watera kubakula mumkanda wa Nzambi atweshi kumona ni kuwana chana oshi Nzambi hadi yena ni kansi ni mukulumpi nikashinakaji atela kubakula mkanda wa Nzambi kulonda wani chana oshi Nzambi hansangu ya mwakupulukila kukuzuwa kwindi kudina kuinza hambidi mkanda wa Roma chapter 3 na verse 23 anasuna kinao mulonga antu ejima anaputoli anakanganyi kushika mwashikila lubanjila kulema kwa Nzambi mulonga antu ejima anaputoli anakanganyi kushika mwashikila lubanji lwa kulema kwa Nzambi ohudi hakutachikila mkanda wa Nzambu na tuleji kukala kuna chuwanu na kukudi Nzambi etu antu ejima Nzambi na asuneka mumkanda windi wajila nindi antu ejima hano wa maseki na ikwati na mulonga wanshidi dicha kuikala yena Nzambi walonga wajila yena kwindi hana atweshi kuiteja muntu udi na nshidi kwingila mwindi mwihulo mwajilaku Nzambi neyo kubabesha muntu hansangu yanshidi jindi muntu yeno uchinga aya na kumona kubabeshewa kwa Nzambi mwijia dakesi lichimkanda wa Nzamba na tulejide hakutashikila muntu wejima anamukwati na mulonga wanshidi mumkanda wa mkwa kutangisha chapter 7 na verse ya 20 anasuna kinao mulonga hano wa maseki hiyekala muntu welanga chachiwahi wabulanga kuputolaku mulonga hano wa maseki hiyekala muntu welanga chachiwahi wabulanga kuputolaku dichini mukanda wa ukulu ni mukanda wa wiha unaditeji nyikanda yejima ya mukanda wa ukulu nyikanda yejima ya mukanda wa wiha anaditeji hamu na kumwekesha nao muntu wejima kumana himukwanshidi nichineri Nzambi yena hekala na nshidiku yena wahela nshidi na tweshi kuiteja muntu udi na nshidi kushakamani ndi muyuru tahindi chineri muyulu mwajila chinjila Nzambi chinga ababesha muntu yeno una kongi nshidi kudi Nzambi chinga amubabesha mukanda wa Roma chengi mukanda wa Roma chapter 3 kutangila verse ya 10 na kukunkumuka anatwinki unsa wa kushimuna omuchu na mvuru mwini Nzambi ni unsa wa kumwekesha kutama kwetu anasune kinao mu verse ya 10 nao mumwana asune kunao kosi walonga hela numuku kosi washinshikaku kosi wakenga Nzambuku wejima wao anasenu kidehi hambadi wejima wao anekale amkunkulaiho
kosuwelanga chachiwahi hela numuku nyidimu yawu hijamu da chashi dichihada ha muntu kuhaya manindi aminekali ngai mukwanshidi aminekali ngai nanshidi mukanda wanzambu na tuleji nawo tunekali akwanshidi munjira chingahi jiyedi chakusambira tunekali akwanshidi na no chineri wejima wetu anatuvali na chisemwa chanshidi mukanda wa Roma chapter 5 na verse ya 12 nawo kudi yala umu shidi yengiri mumpata munu muishina ni shidi yenoyo yaleteri kufa na no chineri nshidi yashikene ni antu ejima nshidi ya Adama di yala watachi ale ngeri kudi nzambi wejima wetu navwali kina chisemwa cha Adama chanshidi munjira yeno inawa antu ejima ya kwanshidi ilanga nzambi hakwikala yena wajila hakatresha kusompesha antu ejima hansangu yanshidi ya Adamaku na no chineri Adama amusompeshe lide muitempa da Edeni amusompeshe linga yena amuhangiri muitempa mwatelele kushaka maiyena na kuikala yena okundangana kwa kuwahi na nzambi dichinzambi wakasompesha antu hansangu yanshidi ya Adama tahindi chinjila akuikala yena walonga wajila neo kunsompeshami hansangu yanshidi ya mkwetu yena hakuikala walongaku dichinzambi nawa na tukwati na mulonga hansangu yuma itwelanga hakovoela chisemwa chetu chanshidi mudetu etu tunamvulumuni yena tushinshike mchaino mpinji muna mweke ninshidi jetu jitwelanga yuma itwakonganga ina mweke shinawo charatude akwanshidi mukanda wa nzambi mukanda wa kwidika chapter 20 anatwinki nsangu ya nshimbi ya nzambi nshimbi ya nzambi ya jila nshimbi ya nzambi ya jila dichi muntu wejima ukukanganya kuihemba chinga mbabesha kudi nzambi wa jila mushimbi na ina nasuneki nawo bayi wikala na wanzambi achenguko chengi nawo kuila uvumbi chinjila chengi nawo kuya chinjila chengi nawo kushimuna onsa wa kutwamba chinjila lemesha kutata yeyi na mama yeyi dichimu yuma itu na chindi mkwetu neiwe yaude hela kamu nzambi na wakwati dena mulonga neiwe laude ujila hela ne watala ude muntu wa mumbanda hela weyala na menso yako mufuira ne okuwaha yona mumbanda mutene onadu kama nindi yauniride uvumbu muchima weyi hela ne muntu wa mumbanda gutala muntu weyala nindi omukwenzu kuwahayi mutene onakami nindi muntu yeno na putolide kudi nzambi chinga kumubabesha na kumunatira mujada kesi dichiriru yeni yetu yanshidi idina kututwala mujada kesi nshidi jetu jitu na akongi hela iujila hela ikubula kuvoela mvali hela ikulemesha chuma chejima mkuhanda kwetu chidine kujingunja nei muntu kuhanda kwindi kunenza luhohu na ukenga jingunja hela isela ilanga mpinji ya kumulemesha nzambi ya kumkwelera nzambi mkuhanda kwindi kosi o muntu chidine na chungi dehi inkishi windi adina kuhameka mkuhanda kwindi yo ingunja hela isela chuma chejima chikukenga muntu kubadika chakenga inzambi chineka dehi chuma chakupesha achina chuma na chibalumu ni kuikala nzambi yindi kanzambi kindi kanyanya dichinzambi akuikala yena wajila chinga asompesha antu hansangu yenoyo yanshidi jana kongu aweni dichinzambu akashinshika hanshimbi yindi weliri uvumbi tahindi wataliri muntu wa mumbanda na kumufira neka china kamnindi tahindi wanoneri uchuma cha mkwenu hela kuishi wani kwacha indi kuishi hinsoneke shikushikola ya mkwene unasendi dehi na kuikara neyi ikari yeyi na kuiza tishata hindi hela mkanda wa mkwene kushikola hela manya wamvaru mundehu chakubula kulomba yine ikari hinshidi dichinzambi akuikara yena wajila chinga asompesha muntu na kumbabesha kulonda muntu atambuli uloku wa mtelela dichinzambi wakasompesha antu ana akongi yuma yenoyo dihana atamini nsangu yeni dichakwila nzambi amwini muntu yeno yena chinga asambira kubabesha muntu hansangu yanshidi chalala mukanda wa nzambi nao etu antu ejima tunavulumuni tunakangani kushika mwashikila chipimu chalubanjirwa kulema kwa nzambi dikushimuna tunakangani kushika hashikila kulonga kwa nzambi mulochuda kwa nshidi tunakotolode nshimbi hindi mudi Yakoba chapter 2 na verse ya 10 nao
muntu ukuhemba nshimbi jejima ilanga hakukanganya nshimbi mhoho na kotori jejima 10 lichideseke yaweni emkuhanda kwewela ode ujila nyana yuna avwali hada udi na nyana unaivwali limuuru tahindi limuujila ne udi na nyana yuna avwali limuujila echidi kumukalunga nei ewela ode ujila hela kosi nyana ina afumu muujila hela wazati shiri kondom hela kuishi mubande wa mwinkeri ndongu hela wadinkeri ya mweni ndongu nindi kulonda ivumudi buri kuidika hatoka aburi kumwiruka nao neri uvumbi muntu yeno unzambo mwona de neri uvumbi lichineyo kumusompesha muntu owu chinga kumulatira mwijada kesi ilanga hanu umukanda wa nzambi inzambi atulekeri chocho chiku yena kumwekesha lulindi hakutemesha mwanindi umhohu Yesu Kristu kulonda enzano amaseki ekali chamwinisha wa kwanshidi kulonda atwinki umu wa haya nyaka mwanta Yesu watufwiri ukulusu kulonda etu chumwanu umu wa nzambi chumwenu munkisu ya wa mwinu windi mumukanda wa Efesesa chapter 2 na verse ya 8 ni 9 anachuleji o mumuna mwekesha nzambi lulwindi na wanino china atweshi kutwamu inai etu akwanshidi mukanda wa Efesesa nasune kinau mulongana ya mwini na lui kukukuhelela hiyenu awenuku hicha mkunkuru chambala cha nzambi hicha kunyidimuku kulonda kubuli muntu ukudisama chinaimudi chinaimukwila nao hanu amaseki chini yalinzambi nasompeshi de antu ejima na amoni nindi antu ejima ya kwanshidi hakuikala tunekali akwanshidi mudi Aloma chapter 1 verse 18 nao kuzuwa kwanzambi kudihanyichu ya wantu ejima ana aputoli kuzuwa kwanzambi chumanyi kuzuwa kwanzambi kutemesha muntu mukalunga na kumnatira mwijada kesi kulonda afweti mulonga wanshidi jindi yomweni mukalunga ni mwijada kesi ilanga nzambi hakumwekesha luwi lwa kulunjika halulu kwawu hakututemeshela mwanindi umuhohu Yesu Kristu kulonda muntu ukumukuwelela yena Yesu nindi unazati mudimu wa kumwamwina kunshidi jindi hakulusu wejima na umanishito chakubula kushila kuchuma chejima chakubula kufumisha kuchuma chidi chejima muntu yeno amoni wa mwini wa nzambi muntu amwamwinanga hakumkwelela mwana kanzambi Yesu Kristu bai hakuzata nyidi mwidinei kuya kuchipompeluku kuhana mali kuchipompeluku bai kulombaku indi kwiji muntu natweshkwila nindi amneru ujila kanavuli dichinalekide hela muntu kuleka ujila chakubula kusambira kumkwela mwanta Yesu muntu yene ohaka yakudinza ambuku mulonga nyilimu yetu ya yuwahi hiya twamwina ngaku nechi twatanga nasune kinaudi hicha kunyidimuku neiwa mwinu wadinga wakunyidimu eina namchwade kudisama neizambu awosheli nindi hakuila twamwini etu chinga tuleki kuila ujila chinga tuleki kutwamba chinga tuyiku chechi chinga tuyina kulomba mutene otwali kudisamanga netudi amina ko ya mwihulu mulonga na yanga kuchipompelo amina ko ya mwihulu mulonga na alombanga amina ko ya mwihulu mulonga ami nembanga kwiji mukwaya nembanga jingoma ilanga nzambi kwindi hana kwa mwina muntu hansangu jeno jiku nzambudi na kwa mwina antu hansangu ya luwi lwindi hakumkwera mwanindi Yesu Kristu inzamina chutili luwi chumanyi chuma chitwabula kuterera etu twaterera kuya mwijada kesi ilanga nzambi nindi na itemesheri mwanami dilulo nzambi mumkando wa Titusa chapter 2 na verse 11 naodi mulonga lulo nzambi lwaletanga wa mwinu lunamweka nidehi lelo lulo nzambi lwaletanga wa mwinu kudi antu ejima lunamweka nidehi lelo lunamweka ni munjilanyi chaswejeri nzambu kenga mpata munu mwishina watwinkeri mwanindi muho kulonda etu antu hamaseki tichukumukwelera mwanta Yesu chumoni umu wahani akamudi yena Yesu chokabuli kunonga ilanga antu amavulwa na idimbi kuti satanao neiwe nako ya kuchipomperi kuishi cha mishoni indi kuishi cha katolika indi kuishi niwe nako ipapatisha indi kuishi niwe nako isansa menji mumutu ndi kuishi muihama wena anatweshi kuikosa nshidi jao na kutambula wa mwini wanzambi chinjila wa mwini wanzambi au tambulanga hakumkwera mwana kanzambi hohu mwanta wechu Yesu Kristo nei muntu kushimuna nindi enga mwani lero namkwere de Yesu ilanga chinga nini kuchechi kulonda na kai mwihulu omuntu na ashide kumudimu
wa Kristu Yesu nabombere kudei kuya kuchipompelu amakwanu wena nawo engani kumukwerera Yesu ilanga nalekide kula yuma yatama kulondana kai muiwulu chochi munabombere kukumudimu wa Yesu kukuwela mwanta Yesu ona kumtambula kuikala chamu ncheyi di chuma chikukwa mwina mulongadi mulonga walula nzambi lwa asweja luwi lwa abadi karuna chumweke sheri etu akwanshidi lwa kuchutemeshela mwanindi umhohu mwanta wetu Yesu Kristu nechi twatanga naudi mulongana ya mwini na luwi ko kukuhoelela hiyenu awenuku hicha mkunguru chambala cha nzambi cha mkunguru ichumanyi hicha wana chambala cha nzambi chakubula kuzatila nzambi na twinki wana windi di Kristu Yesu kulonda eina nami nechu kumkwera mwanta Yesu streshi kutambula wa mwinu wa nzambi dichi babala kwe ibambu wa mkwera de mwanta Yesu tahindi kanda udina ukwelera mwanta Yesu ho unedi unazati mudimu wa kuchwala mwuru tahindi udina ukwelera nyidimu yeyi kuishiko ya kuchipompelu kuishiko hana mali kuisho chwale kade kuputola kuisho chwale kade kuila kuishi ujila hela kuia neinza ambaka kutongela waka ya mwuru waka ya mukalunga chochimu mukalunga leru mudanchu adinga na kuzata nyidimu yeyi wa hamaseki ilanga akange nyikushinda mena hohu hamudimu na azati Kristu Yesu mulonga nzambe akengisha anchu mwuru ana mkwereri Yesu inkumini naku adina ukwerera chengi munyidimu yao awenuku nechu na kumkwerera Yesu chinga chumwinki 100% yejima bai chufumishaku 10% nechu chudizatire chwa aweni 10% mulonga Yesu na azati dehi 90% kuchinjila mwanta Yesu chazatiri una mudimu waku chwamu ina akulusu wauzatiri na kuumbanisha tahindi ngamwani washimu ina akulusu nindi china amani 100% waimanishiri yena hadi na kulomba mukwashi ku 10% hera 20% wamanishiri mudimu wejima dichi udina ukwerela yumani una mkwerera Yesu ne wakufurire itahindi amujikiri mujamu kolanshi dije itahindi amusangwiri hefukura mjisa chukolanshi dije itahindi udina ukwerela ngovu jeyi na kulembereri tangaku mkanda weni wa Efesesa chapter 2 na versi ya 8 na kushika 9 uwani muna teri kutambula wamwini dichi wamwini chuku utambula wamwini di ukwidisha nyidimu ya yuwahi niye mu versi ya 10 nao mulonga tudi ukala wenu windi atulengeri mudi Kristu Yesu tuilanga nyidimu ya yuwahi yatulongeshelelanga odei kudi nzambi nindi tuendelangamo nyidimu ya yuwahi atera kuikonga kudanchwa na mwinu kulonda kai muiwulu chinjila aka Kristo akonga nyidimu ya yuwahi nano chineru wena amukenga mwanta wawo mwanta Yesu nawo shinindi muntu ananake nuyuma ya ntesha ukumwekesha kukenga kwa ntesha muntu ananake nuyuma ya ivulu umwekesha kukenga kwa kuvulu muntu kumona nindi mudimuna muzatiri kudi mwanta Yesu aswesha kumutohera muntu yeno okuhanda na kukonga nyidimu ya yuwahi ya kumutisha mwanta kuwaha una mwamwini baine dina mwamwini ku ilanga udina kuzato nyidimu nano chineri yeno omukenga mwanta windi umkano wa Isaya chapter 64 na verse 6 naudi nyidimu yetu yejima ya yuwahi idihone itabu ya majilu idihone itabu ya majilu lichine nyidimu yetu idine itabu ya majilu chukumutisha na chinga inzambu kuwa inzambu dina kumona yuma ichukuila yejima ichwamona netu ya yuwahi nindi himajilu nindi hinshwadi lichine chuna ukenga kumona wa mwini wanzambi twatela hoho kudina tela hamudimu na azati mwanta Yesu na kumona netu weni nenu na abadiki mudimudu wejimanu kuzatama weni kulondanga amwini nei waditena ne udimuka Kristu ilanga udina kushinda mena hanyidimu ya Kristu ni mudimu wane ya weni ne kulondana awoshide kudi Yakoba nindi chikwere uchakubula nyidimu chafwa una jimbali unakoya mkaluga chinga ukwelero hejina da mwanta Yesu ndonga Yakoba na kushimuna nindi muntu na mkwelero Kristu Yesu muwalala mukuhanda kwindi mukusefuka nyidimu ya yuwahi unsa kudana na bulu kuwelela hana kushimwa nindi nyidimu ya yuwahi diya twamwinanga echuku ilanga nindi muntu wejima na mkwelero Kristu Yesu mukuhanda kwindi mwatela kufuma nyidimu ya yuwahi kudaka kai atalanga nyidimu ichwelanga ilanga nzambi na kushinshika hadi mwanindi Yesu Kristu dichi hana wa maseki ancho achirikilanga kunyidimu ichwelanga yadifuana na yako ngeri mwanta Yesu nyidimu ya nzambi ilanga hidi ya twamwinanga ku chinga mudimu na azati hoho Kristu Yesu dichei mkwechu na kuntala chaino mpinji
eudi na kushinda menanyi Kristu Yesu nyindi muyeita hindi taindi kushinda mena Kristu Yesu ho amina shinda mena Kristu Yesu ho namdi wamfiriri hakulusu kola nshidijami ananganake ni nshidijami shejima hakumkwera yena mwanta wa Yesu Kristu hinaza tumudi mudu wejimaku na dina kutongoshoka na mchingani zati nyinyidimu kulondena kaimu yulu ila china tangi lumukanda wa nzambi hinu kuwana nao na tramwini na lulu nzambi ba hanyidimuku na dekade ukwelera mtangishiru yeno yatama dina kushinda mena hohu hadi Kristu Yesu na ukwelera yena na mwamfwiriri wa zatiri mudimu wejima amana ngamwini ahadi chukwimena mwifukudinda lelo niyo mdina marihu ntemeshelenu hamonji wami 09722 055 44 09722 055 44 chokadi wanche mpinji kwao tunashalish Twalenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki shakama mumwi tima wanshini oti yenu sangu yinu ya mwanta wetu Yesu oti yenu twalenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki